amasan ngai lukum ta Thadou nam mi te ho he ma ngai lu nau chai kan bo le na hi tu masanga pau ngai lu na le Thadou pau kan tu na dinga ani ke loi khoma Thadou linguistic forumen to bo na ke nei na ho ban jamin Thadou linguistic forum TLF in Thadou Jilkung hon lai la le la pau ho het ber ali diu o san jalin Political and Station Training hong ki gumi nahi. Visit training hi nisim ni hamul July 2022 ni khule HM Higher Secondary School kete manbi Kampupi district muna chi lagi nahi. Aphan hi didan som lakhat choma le kipanjir din nahi. Doi le tu ho choi hi le Jilkung hon sim lai ho le la pau ta ahead na view lapau sim dan ki them chu na le pau lui ho het na ki hil na nei ding Jilkung ho mihil dan pa ke ho lim khom na din zaila le pau bi ta het chi a sim lai ho hil ding he chi ho hi ki wo mi nei training sunga hi Thadou-Kuki MIL subject Jilkung ho do se pang se ding in kain te mu na hi sule Jilkung hi jong le zaila le la pau het be na mum ho do se panala the ding in lim na akin na hi ajaw do se het be na sanket he ki pe ding hi hi chun hi thado la hi mai lu na nei ta hoi lai na hi jong le nam me te hon pau le nam ngai lo a na pau ko sa ho thêm dil na ko sa lo se hung pang se dingin TLF benin tim na le nge na kai mi nei ka ki pa e